Nastavljamo da pričamo o obrazovanju. U nastavku o saradnji čuvene londonske škole ekonomije i našeg ekonomskog fakulteta univerziteta u Beogradu. Reč je o novom smeru, smer ekonomije i finansije, i tim povodom sa mnom u studiju prodekan Žaklina Stojanović, prodekan za nastavu Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, i Filip Mikanović, student ovog smera, prve generacije. Dobro jutro, dobro mi došli. Hvala, poziv. Sad, evo da čujemo šta sve, u stvari, ova saradnja koja je toliko značajna sa tako prestižnom školom, najprestižnijom iz ove oblasti u Evropi, znači zapravo za Ekonomski fakultet i za Beogradski univerzitet. Upravo tako, mi smo prošle godine krenuli sa realizacijom ovog programa i Filip pripada prvoj generaciji studenta koja je sada završila prvu godinu na Londonskoj školi ekonomije, a s druge strane on je i student druge godine Ekonomskog fakulteta, jer je prva godina Ekonomskog fakulteta ulazna godina za ovaj program. Ja bih rekla da su višestruke koristi, i ako bi trebalo da merimo na neki način, svakako za univerzitet to je veliko priznanje. S druge strane, Univerzitet u Beogradu i Ekonomski fakultet nisu izabrani jednim nasumičnim putem, već pre svega na osnovu rezultata koje smo mi pokazali u prethodnom periodu. Visoka kompatibilnost programa studijskih našeg fakulteta i pre svega Univerziteta u Londonu, odnosno Londonske škole ekonomije, bila je povod za organizaciju ovakvog jednog programa, a koristi su višestruke kako za univerzitet, kako za fakultet, tako i za same studente koji u ovom trenutku mogu studirati na engleskom jeziku u Beogradu po prestižnom programu Londonske škole ekonomije. A ono što je novina jeste da će moći da studiraju na srpskom jeziku? Tako je. Od ove godine mi smo naravno hteli da pružimo jednaku šansu svima, pa smo i na našem studijskom programu ekonomije praktično uveli još jedan smer, usmerenje koji ima isti naziv na srpskom jeziku, ekonomije i finansije, i ovaj program će praktično biti u realizaciji od sledeće godine. Ove godine studenti će moći da izaberu taj izborni predmet na drugoj godini, od sledeće godine na trećoj i četvrtoj godini biće u mogućnosti da se upoznaju sa svim nastavnim sadržajima koji u ovom trenutku imaju praktično studenti koji studiraju po programu Londonske škole ekonomije. Filipe, kako izgleda studirati po programu jedne od najprestižnijih škola u Evropi? Pa kao što bi se prepostavilo, program je prilično drugačiji od onog koji imamo kao tradicionalan program na univerzitetu. Dakle, najveća razlika koju bih rekao na početku jeste što imamo samo jedan ispitni rok godišnje. Nemamo kolokvijume, tako da nema, da kažem, tog nečega što bi nas teralo da redovno učimo. Imamo tu neku novu odgovornost da moramo sami da rasporedimo vreme između učenja i drugih stvari kojima su se bavili. Sa nekima to ide bolje, nekima lošije, ali to je nova stvar svakako. I druga stvar je naravno da su nam svi materijali na engleskom jeziku od literature i nastave, tako da to zahteva neko prilagođavanje, ali opet nas sprema za sutra kada budemo morali da vodimo neke stručne konverzacije na međunarodnom nivou sa ljudima, da možemo da budemo spremni. Pored toga, dosta novina kao što su online forumi sa studentima iz ostalih delova sveta. Samim tim umrežavanje, je li tako? Tako je. I naravno online biblioteka sa najnovijim naučnim materijalima i naučnom literaturom koju možemo da koristimo, i u svemu ovome nam prilično pomaže fakultet i naučno nastavno osoblje koje nas podržava da što se lakše naviknemo svim ovim novitetima, tako da to je odlično. Ti pored toga što studiraš i radiš, gde radiš i kako usklađuješ sve obaveze? Pa trenutno se angažujemo u dve nevladine organizacije, to su Centar za međunarodnu javnu politiku i Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije. Pored toga sam nedavno počeo raditi u kompaniji Ernst & Young kao praktikant, tako da nije najlakše usklopiti sve te obaveze. Hvala. Nije najlakše uskladiti sve te obaveze sa vremenom, ali ono što ja držim na umu sve vreme dok razmišljam o tome jeste da je bitno, ako imamo neke dugoročne ciljeve, da sve aktivnosti kojima se bavimo danas uskladimo da nas dovode do tih ciljeva. Naprimjer, ako ja sutra planiram da budem uspešni ekonomista ili finansijski analitičar, ono čime se bavim danas treba da me vodi dotle. I evo, naprimjer, naš fakultet baš ima case study klub koji se bavi rešavanjem poslovnih slučajeva, i to je prilika za nas studente da primenimo odmah znanje iz učionice, to jest sa nastave, na konkretne poslovne probleme i da tako napredujemo, doprinosimo fakultetu, ali doprinosimo i svojim veštinama. Tako da, generalno, ako se tako... Da, to je zaista prava novina, jer se ranije dešavalo da zaista studenti izađu sa fakulteta i jedno je teorija, a sasvim drugo praksa, i onda je potrebno dosta vremena da se uđe, što kažu, u poslovne obaveze i nauči posao za koji ste se školovali 4 godine. Ako mogu da dodam, praktično Centar za saradnju sa privredom, ovo sve što Filip priča, ima jednu misiju na Ekonomskom fakultetu da upravo studentima približi praksu i da otvori različite mogućnosti
i sticanja iskustava tokom studiranja. Jer vrlo često studente pitaju kada završe šta vi to imate od konkretnih iskustava i šta to imate konkretno od prakse. U ovom trenutku Centar za saradnju sa privredom ima saradnju sa preko 350 kompanija, vodećih kompanija koje posluju u našem regionu i praktično svaki student ekonomskog fakulteta ima šansu da tokom studiranja stekne i tu vrstu iskustava. To je zaista sjajno. Filipe, kako vidiš svoju budućnost i glavno pitanje, hoćeš nam otići iz Srbije? Da, to je famozno pitanje. Pa konkretno u ovom slučaju, to je trenutno, ne bih mogao da dam baš precizan odgovor. Siguran sam da će nakon osnovnih studija moj obrazovni put da se produži još dosta, ali ono što sam siguran da jednog dana želim da se stavim u tu poziciju da mogu da utičem na naše društvo i na našu zajednicu na nekom širem nivou i da donosim neke pozitivne promene ovde. Sad bilo to kroz bavljanje javnim politikama, naravno u ekonomskom smislu isključivo, ili kroz finansijski sektor ili neku drugu vrstu aktivizma, taj cilj će ostati isti, a mislim da učešće na ovom programu trenutno otvara razna vrata za to. Bilo to u inostranstvu ili nadam se i kod nas, svakako mogućnosti su tu, tako da vidjet ćemo. Držimo te za reč za ovo, za doprinos zajednici. Profesorka, za kraj, koji su to sve benefiti? Ono što je važno to je da studenti koji studiraju, pohađaju ovaj smer ovde u Beogradu na ekonomskom fakultetu, imaju iste, uslove i benefite kao studenti u Londonskoj školi. Upravo tako, ciljevi studiranja, ishodi studiranja, kompetencije, veštine, znanja, jednaki su praktično onim znanjima koje stiču studenti u samom centru u Londonu. Naša je upravo ideja bila da našim studentima pružimo jednaku šansu da se obrazuju po jednom prestižnom programu koji postoji u svetu i za nas je Londonska škola ekonomije svakako referentna institucija. Naše je veliko zadovoljstvo što imamo mogućnost da sarađujemo naravno sa njima i da obrazujemo ovako mlade, ambiciozne, pametne ljude koji će se, nadam se, ostati ovde kod nas kasnije, odlučiti se praktično da rade u Srbiji. Hvala vam mnogo na gostovanju i ovo je zaista jedna lepa pozitivna priča iz obrazovanja. Idemo na vremensku prognozu sada, ne idite nigde, imamo još lepih priča za vas ovog jutra.